Bahaye kaze inshuti bakuzi ba Pilot News TV aho muherereye ku isi hose. Ibaze nawe gato mu gihe mu gihugu cya Eswatini hari ibirori by'agatangaza by'abami n'abakuru b'ibihugu, inyuma y'amarido y'ibyo birori hari hihishe ikiganiro cya rwihishwa gishobora guhindura isura y'umutekano n'amahoro mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Joseph Kabila wahoze ayobora Kongo yagaragaye mu biganiro by'ibanga na Perezida wa Afurika y'Epfo Cyril Ramaphosa, umugabo usanzwe yohereza ingabo kurwanya M23. Ibi bibaye mu gihe Kabila we amaze igihe abarizwa i Goma, ahatangaza amagambo akomeye yihanangiriza ubutegetsi bwa Kinshasa ndetse akavuga ko Kongo ishobora gucikamo ibice nk'uko byagendekeye igihugu cya Sudani mu myaka yashize. Ese imikino ya politike yo ku rwego rwo hejuru ihisha iki? Reka twinjire muri aya makuru mu buryo burambuye kandi bwimbitse. Ku munsi w'ejo ubwo igihugu cya Eswatini cyari mu birori bikomeye cyane, amaso y'isi yose yarahanzwe kuri uwo muhango w'amateka. Hari ibirori bibiri bikomeye byabaga icyarimwe: kwizihiza isabukuru y'imyaka 57 y'amavuko y'umwami w'icyo gihugu Muswati wa gatatu, ndetse no kwizihiza imyaka 40 yose amaze ku ngoma ayobora icyo gihugu cy'ubwami. Muri ibyo birori rero umwami Muswati wa gatatu yafashe umwanya ataha ku mugaragaro inyubako nshya kandi y'agatangaza yitwa International Convention Center cyangwa ICC mu magambo ahinnye. Iyi nyubako y'akataraboneka iherereye mu gace ka Ezulwini. Impamvu igihugu cya Eswatini cyubatse inyubako ihenze cyane no kugira ngo iki gihugu kibe icyicaro gikomeye mu karere cyakira inama mpuzamahanga z'ubucuruzi n'izindi nama zikomeye z'abanyacyubahiro ku rwego rw'isi. Kuri uwo munsi w'amateka iyi nyubako ya ICC yari yuzuyemo abanyacyubahiro batandukanye bavuye impande zose. Twavuga nk'umwami Letsi cyangwa Lesi niba ariko babisoma wa gatatu uyobora igihugu cya Lesotho, umwami Misuzulu Kakwelitini w'Abazulu, ndetse n'abaperezida batandukanye barimo Cyril Ramaphosa wa Afurika y'Epfo. Hari kandi n'abahoze ari abaperezida nka Ian Khama wayoboye Botswana, Jacob Zuma wayoboye Afurika y'Epfo. Ariko cyane cyane umuntu watunguranye akura amaso y'abanyamakuru n'inzobere muri diplomasi yari Joseph Kabila Kabange, wahoze ari perezida wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ko Joseph Kabila yari muri ibi birori by'umwami Muswati byabaye nk'amahirwe akomeye cyane yo gukora diplomasi y'ibanga. Inyuma y'ibirori ahantu nk'aha niho abayobozi bakunze kwihugika bakaganira ku bibazo bikomeye bitavugirwa mu ruhame. Amakuru yizewe yemeza ko habaye umubonano n'ikiganiro gikomeye inyuma y'amarido hagati ya Joseph Kabila na perezida wa Afurika y'Epfo Cyril Ramaphosa, ndetse hari n'akavideo turi kugenda tubereka nako kamaze kujya hanze kabagaragaza bishimanye basa nkaho rwose ibintu bari kuganira babyumvikanaho neza cyane. Ikiganiro hagati ya Joseph Kabila na Ramaphosa giteye urujo cyane ndetse gishobora gusobanura byinshi iyo urebye ibiri kubera muri Kongo muri iki gihe. Reka nkwibutse ko Perezida Ramaphosa akomeje gufasha cyane perezida uriho ubu muri Kongo Felix Tshisekedi mu rwego rwa diplomasi no mu rwego rwa gisirikare. Ntabwo ari amagambo gusa, kuko mu minsi yashize Ramaphosa yohereje ingabo za Afurika y'Epfo muri Kongo kugira ngo zifashe ingabo za leta ya Kinshasa mu ntambara ikomeye barimo bahangana n'umutwe wa M23. Kumva rero ko Ramaphosa ari kuganira wenyine na Kabila, umugabo ushinjwa na leta ya Kinshasa kuba ari we uri inyuma y'umutwe wa M23 ndetse akaba ari we uwutera inkunga, ni ikintu giteye amatsiko menshi cyane. Byabivuze iki rero? Ese Ramaphosa ari gushaka kunga impande zombi rwihishwa, no kuvuga ashaka kuba yakunga uruhande rwa Tshisekedi ndetse n'uruhande rwa Kabila, cyangwa Kabila ari gushaka kumvisha Afurika y'Epfo ko igomba guhagarika ubufasha iha Tshisekedi? Kugira ngo twumve neza uburemere bw'iki kiganiro cyabereye muri Eswatini, tugomba gusubira inyuma tukareba ibiri kubera mu burasirazuba bwa Kongo. Muri iki gihe Joseph Kabila amaze igihe kinini yaba mu mujyi wa Goma. Uyu mujyi wa Goma ufatwa nk'ihuriro rikomeye cyane ry'ibikorwa bya politiki n'umutekano muke uri mu burasirazuba bwa Kongo, ndetse ukaba uri hafi cyane birindiro by'inyeshyamba za M23 ari Goma,
no kuvuga ngo mu gihe ari Goma, Kabila yagiranye ikiganiro kirambuye kandi gihambaye n'ikinyamakuru cyo mu gihugu cy'Ububiligi cyitwa La Libre. Ikiganiro cyakozwe ku itariki ya 20 z'ukwezi kwa gatatu, ariko gitangazwa mu bitangazamakuru ku itariki 23 z'ukwa gatatu, ubwo ndavuga Werurwe. Iyi tariki 23 ntabwo ari impanuka na gato. Niba ukurikira amateka ya Kongo neza, uribuka ko tariki 23 Werurwe aribwo leta ya Kongo icyo gihe iyobowe na Joseph Kabila ubwe yasinyaga amasezerano y'amahoro n'umutwe wa CNDP wari uyobowe na Laurent Nkunda. Ayo masezerano niyo yabyaye umutwe wa M23, ibintu bizwi mu cyongereza nka Mouvement du 23 Mars. Kuba rero ikiganiro cya Kabila cyaratangajwe kuri iyi tariki y'amateka ya M23, impuguke mu bya politike zibona ko ari ubutumwa bukomeye kandi bufite icyo bushatse kuvuga. Muri icyo kiganiro Joseph Kabila yibasiye bikomeye uwamusimbuye Felix Tshisekedi mu magambo atarya iminwa. Yise Tshisekedi umunyagitugu cyangwa se umuntu nyine ushaka kugundira n'ubutegetsi. Kabila yasabye abaturage ba Kongo bose, haba abari imbere mu gihugu ndetse n'abari hanze yacyo mu mahanga, guhaguruka bakishyira hamwe kugira ngo bahagarike iyi ngoma y'igitugu yatangiye gushinga imizi. Kabila yagiye kure yibutsa abaturage ingingo ya 64 y'itegeko nshinga rya Kongo, ingingo ihamagarira abaturage bose kurwanya undi muntu wese ushaka gufata ubutegetsi ku ngufu cyangwa kubugumaho binyuranyije n'amategeko. Ntabwo Kabila yagarukiye aho gusa gushyira mu majwi ubutegetsi, kuko yanenze cyane ibikorwa bya leta ya Kinshasa byo gushaka guhindura itegeko nshinga. Yavuze ko kuri leta ya Kinshasa itegeko nshinga ritakibaho kuva mu mwaka wa 2019. Yakomeje yibaza ati niba bataryubahiriza bazavugurura iki. Kabila yavuze ko abona umugambi wa Kinshasa atari ukuvugurura gusa, ahubwo ari ugushyiraho itegeko nshinga rishya burundu kugira ngo bigumire ku butegetsi. Yongeyeho ko uwo mukino ari mubi cyane ndetse ateza akaga, uwo mukino wateza akaga gakomeye cyane umutekano w'igihugu. Muri ikiganiro n'ikinyamakuru La Libre, Joseph Kabila ntabwo yatinye kwibasira n'igihugu cy'Ububiligi cyahoze gikoloniza Kongo. Yavuze ko Ububiligi buri kwitesha agaciro bitewe n'ukuntu bukomeje kurebera no gushyigikira ubutegetsi bwa Kinshasa. Yasabye igihugu cy'Ububiligi kwisuzuma vuba na bwangu no guhindura imyitwarire yacyo mu bya diplomasi, bugahagarika gushyigikira leta ya Tshisekedi yise ko ari ubutegetsi bubi kandi bw'igitugu. Ariko se kuki Kabila ari gukoresha amagambo akomeye cyane muri iki gihe? Abasesenguzi benshi basanga ari ukubera ko umugambi we wa mbere yari afite cyangwa plan A wamunaniye. Kuva Kabila yava ku butegetsi agakura amaboko mu bya politike byo kumugaragaro kugira ngo yibande ku mutekano w'igihugu nk'uko yabyivugiye, yagiye atanga amasezerano menshi ko azihorera cyangwa azagarura ibintu mu buryo, ariko kugeza ubu amagambo ye yasigaye ari amagambo gusa. Leta ya Felix Tshisekedi yakomeje kumubera ibamba. Ibi bikaba byigaragaje cyane ubwo leta yafataga abantu ba hafi ya Kabila barimo Ramazan Shadari wari umunyamabanga uhoraho w'ishyaka rya PPRD ndetse na Obe Minaku wari vice president w'iryo shyaka. Nubwo aba bayobozi bakomeye kandi b'inkoramutima za Kabila bafashwe, Kabila ndetse n'abamushyigikiye ntacyo babashije gukora ngo babatabare. Nta gitutu na kimwe babashije gushyira kuri leta ngo ibarekure. Ibi byerekanye mu buryo bweruye ko Kabila yatakaje imbaraga nyinshi cyane mu nzego za leta n'iza gisirikare i Kinshasa. Kubera rero ko uwo mugambi wa mbere wananiranye, bisa naho ubu Kabila yimukiye ku mugambi wa kabiri ari wo plan B. Impuguke nyinshi zivuga ko uyu mugambi wa kabiri waba ushingiye ku mutwe wa M23 asigaye yishingikirizaho. Nk'uko leta ya Kinshasa ibivuga, bashinja Kabila kuba ari we mutwe mukuru cyangwa umuyobozi wa mbere ugenzura izi nyeshyamba ziri Goma n'inyenyeri zaho.
Kugeza ubu umutwe wa M23 wafashe ibice binini cyane by'uburasirazuba bwa Kongo, bituma ubutegetsi bwa Kinshasa bubura ijambo muri ibyo bice. Ariko kandi nubwo bimeze bityo, M23 nayo yirutse kugira inzitizi zo gukomeza kwigarura indi mijyi kubera igitutu gikomeye cy'amahanga kigiriho, ndetse igitutu kidasanzwe ku gihugu cy'u Rwanda bavuga ko ari cyo gishyigikira M23. Aha niho Kabila yazanye ijambo rikomeye cyane ritigeze ryumvikana mu kanwa k'embere. Muri cya kiganiro cye n'ikinyamakuru cy'Ububiligi, yavuze ko Kongo iri kwinjira mu cyiciro cyiswe sudanization, bivuze guhinduka nka Sudani. Kabila yagize ati abantu benshi bavuga ko Kongo ishobora gucikamo ibice byinshi cyangwa balkanization, ariko ngewe ndavuga sudanization y'ikibazo cya Kongo. Hari ibintu byinshi bihuriweho hagati y'ibyo bihugu byacu, nuko igihugu cyacu kiri mu bu, ndetse n'ibyakuruye isenyuka n'igabanywamo kabiri by'igihugu cya Sudani. Kugira ngo twumve neza uburemere bw'iri jambo sudanization, reka nkwibutse ko kugeza mu mwaka wa 2011 igihugu cya Sudani cyari cyo gihugu kinini cyane ku mugabane wa Afurika. Ariko kubera amakimbirane ya politike n'intambara z'urudaca, iki gihugu cyaje gucikamo kabiri burundu, havuka igihugu cya Sudani, igihugu gishya cya Sudani y'Epfo cyangwa South Sudani yigenga. Iyo Joseph Kabila rero akoresha uru rugero rwa Sudani kuri Kongo, ari gutanga gasopo ndetse n'intabaza iremereye cyane, ari kwihanangiriza leta ya Kinshasa ko nibakomeza kwinangira no kwanga gukemura ibibazo mu nzira z'ibiganiro, ingaruka ya nyuma idashobora kwirindwa izaba ari ukugabanywamo ibice kwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Bivuze ko ibice bimwe bishobora kwigenga cyangwa kwiyomora burundu kuri Kinshasa, ibyitwa plan B byaba byuzuye. Ese uyu mugambi wa kabiri cyangwa se plan B ukomoka i Goma niwo wanyuma koko? Ese inama za rwihishwa zikomeje kuba niriya yabaye hagati ya Kabila na Ramaphosa muri Eswatini zaba zigamije gushakira umuti iki kibazo cya Kongo idacikamo ibice, cyangwa no kugira ngo bimwe muri ibyo bice bimaze kwigarirwa na M23 bibone inkunga mu bya diplomasi? Ibice byinshi rero by'igihugu bimaze igihe kinini mu maboko ya M23. Leta ya Kinshasa nta bubasha na buke ibifiteho. Ibi bishobora koko kuba intangiriro y'iyo sudanization Kabila yavuze asobanurira amahanga. Mu gusoza iyi nkuru, biragaragara neza ko ikibazo cya Kongo kitakiri icy'imbere mu gihugu hagati ya Tshisekedi n'abamurwanya gusa, ahubwo cyabaye ikibazo cya diplomasi ndende y'akarere n'amahanga, ihuza abayobozi bakomeye batandukanye kuva mu birori by'umwami Muswati wa gatatu muri Eswatini, aho amahanga yahuriye kugera ku biro bya Perezida Ramaphosa muri South Africa, ushyigikiye Tshisekedi mu buryo bweruye, ndetse no mu mujyi wa Goma ugenzurwa n'ijisho rya Kabila, uhamagarira abaturage kwivumbura. Umukino wa politike urakomeje kandi uteye ubwoba, uhejeje abanyekongo mu rungabangaba n'ihurizo rikomeye. Leta ya Kinshasa ishobora gukomeza kwiringira ubwayo, ariko imbaraga za Kabila inyuma y'amarido nazo ntizigomba kwirengagizwa. Tuzakomeza gukurikirana uko ibintu bizagenda byitwara n'ingaruka bizagira ku isura ya Kongo mu minsi iri imbere. Mukomeze mane nanjye, ndabakunda cyane, muri ab'agaciro.